Kaseng samla maulai pelun nakapor syakapor kala jubut din bha yaki mat jing dawa jongka nakatnat PHE halor ka jing kurdu hakishnong ki baha pha maulai ka balong ka wei ka mat ka bakta yaki pa ba nok shong shnong knaban pun urlong yaka jing dawa jong ka seng ka balong ru ka jing dan kam upat ba nakalyang ka seng haka khat nyau terek no pra kala let ban but din biang yaki bor badai khmi yakatnat PHE haba ka seng kala yo ban yakandu yo additional chief engineer ban wa jing tip la ka kam kala ya nya em haka jingkran nakalyang uno ya lam jong ka seng samla maulai pulun ba Samuel Biam ulapan pau ku jing sngo kemen ba nakalyang katanat PHE lengba ka shithi ba kiladap a ka seng kalau ong ba katanat kiladap ban ai ka sanction bat kiladap ru ban court ya ka tenda bat haka shithi bala pha ka seng kila kran shai bakatanat kan weng no eki pipe ki barem bat kan ai pan ki pipe ki bathamai Jingwan Jokim Dasni ni Hajing Shisha ke Jingwan Jami mentah ni office jangka PHE kedai penginwan yang kedua ya chief engineer lagi additional chief engineer kedai nak tahu baki kita kerja kekam kalau kadang kerja kedua obri yang ini kerja sini kalau sesuatu orang nak tahu kerja dan kadang kerja sini juga pipe sini siapa perselong nak tahu kerja senada kesurat kita tinggal lagi apa ni keren ya additional chief engineer mentah yang dari hak kerja dan hak DCP become lah absurd ini kerjaan juga kalau bagi budget ni kita kakam jangan kakam apa mulai habis dia betul ke move ke bangsa dan move ni dulu menai April nanti wan so menai hadir menai April yang ibu dia itu kakam menai Mei dan hadir di menai Mei mana kan ni September dia menjadi site inspection lah dulu nanti apa assembly tersalu 10 sadu semua nak bertakat tu kan water supply shortage of water supply for mulai jadi intai jadi kena kekam dulu ketika kuar yang semua thai dengan so kena bahkan kena step pemerintah ni yok bang ni yok pat nak kuar so kena kalau ba ngayok sendiri dari siki pat mentang sini jadi saya kerja tu kalau mengimput dia nak kekam ya gini ki anu ki usah ke behe dan nak raju jemput kam deki la ke kekam deki setai tinggi yok pat kena siki ke bagilah address saya kesek kita tahu pak ini kejengnya move demi satu kuar kalau mbak kejeng demand kejeng nak department dan kalau mbak kawai kalau mbak kejeng ayum dia mulai mbak kejeng yo absin CPO kalau kena house connection dia minggu demand lagu Rusian lani Sausian lani Sansian hak CPO dah kebaar pat ke poin kalau mbak lara ke mulai ke kampu kami aku kalau mbak new house connection kadi ben urlong tekini move demi ke bagi di mana ke puar hakani ke step pemerintah nomor bangladesh penyo ya kan site inspection di hak itu di naik nomor hak itu last inspection ke bangiwan mengiru kalau bangladesh saya ya di dia ke departemen kalau bangyong bala pun tetap kadi ben urlong kami bersyukur tak kejengaran kami bersyukur tak kami kejengaran kami dan dari mentang step kalau mbak angin ayo ya ke city kalau mbak kila kerja yang di rumah kila dapat address cek seng kalau mbak nomor bahak tu kepuar kipan puar ini ki orang aikor ki lakum lain mana sabana dan lain mana sabana kalau aku minta benda itu sembah dan hak ini nggak semua penambah tadi kepuar masuk kena tak kebantar jemi bagi layo apa dia kini kah layo apa dia kini city kalau kepala kerja yang ini kalau kerja yang ini kalau mbak dia kini nak kebantar kat tu kejengli yang kipai nomor ini di mana kepuar mulai ke di melombek separate pipeline nomor kaya sama kiwi kisnam jangan sosial tu kembali di mana kepuar bahkan melombek separate pipeline dekat tu kena siki kalau kerja kini ke siki ke bagi address siki ke bagi di mana ni tu kepuar kalau kerja minta kalau mbak kinai mentang kini no yang kini pipe itu mai bila ada pot ya ada tenar bila ada tenar kiam akan kena di siki kalau ada tenar itu ya kini ke walk dia mentang ya kini ke walk kena kita sedang no ini kalau kerja ba kalau ada pernah kalau ada yang house kalau ada yang kini ke inspection bak beauty nado nang ni na po assembly tersadu di sebuah muruah barangka ketuk ke ba supply yang mula te lembah kami ketom lembah ke jumli jengki yang kini kipai di bertemai lembah kini kipai hak tu puan ni layo yang siti nang niru ki ba kini kipai di belas dan pelan te ka asam sistem ha ba ya pun ba ambil po mulai te kidam kam bandia di kipai di bertemai te hadir bila sistem nak yang dengan department mentakin dia no yang kipai di bertemai dulu ni assembly tertar ke mau di komiti di sebuah muruah dan lembah kini kejengli kejengki ke bahang ni kalau akan saya pada kalian layu apa ni additional chief engineer mentaru ia apa kalian doktor hadir pula ada kalau clear kini kalau ada yang kini ketandar rokai lalu ready bentrain lagi kini kau kumbangi angut mentak lah urlok
Tangi kemen skam bakam kon urlong nok kan. Ha ku mangin mi lenti bakan ni kam am ko bagi pai ba nak sosok jok sudah mulai ki anlut. Takan ni kam ngai skam pasien kan sa urlong nok. Ka jingli ki pai kolong ba pai ki batmai be. Nadu nang ni na po assembly ter syadu sepe sapo sepe semuro. Dan nang tu pat nak kelab yang lut ki jingdan kamper khoi ki selak ka ban ai ko ngko pakakan. Kata ko mod hak ta ko puar memang la kan saya tu puar. Lah kan ai lu yang ni ka sekarang. Bala la dap ni ki pai rokhai. Kumpam undi enjungnya pok mulai kena house connection hai juga bagi yo arsin studio menta dia sing la banyo no sausien la ni samsien kat baga kat tum kason ko jintnya juga department bade sing nangit skam baku mengi demand baga ay house connection juga new house connection nangit skam baga ta ko kan sa akan so urlom ba ka ta kini kadi gejing anglur ke jongi bagi so tenat ba kini ke sithi kala tersai ne ba kila dep to dep pilihan ni but hamni kila include lang ni ru di sithi ke ba kila depan panpar permission nak office jo PUD Road Central Division nak bentar bagi dia gini pai lembaga seruk jo PUD dekat tum tadi ke sithi kan kala kerjai ni bagi kila dep hak setai bagi dia yang permission hadir bagi dia permission mengenai skam boleh kontraktor pemula ada peran chief engineer additional chief engineer kalau lalu ready menteri ingin kompeten ke dekat kam bahkan do bagi ni mungkin mulai ngila angdut untuk buat kita sosok untuk mulai ngila angdut dan sobat ong bagi dia kam kalau ada urlong kalau ada kan urlong keluar nanti masuk begini ketika Christmas gift datang Christmas gift nak bentahu senyum ajar pesan nak betagi pak nak sosok untuk mulai dengan guys kam begini kam kan urlong nak keluar kan bagi department nak perlu di department lu kan perspek ya kecing permission nak bentah bakin dan tidak ya gini ya kesuruh bakin dia nak ikai buat mai nak bagi umpah undi aku mulai kan nak bagi biang kata ya gini kecing anggur kecing jika katung kecingnya yo jadi bangkaran bagi additional chief engineer minta yang ba kan si clear kan permission nak duty central division u kontraktor hi sedang no ya kita besar minta kalau ba nak kalian ketuludi ke ada ki perslam mati mak pandan ke jisat India ada ki pertuai mati ke pembuat lalu rasai tu minta kelawan suci kami kalau si by business mai tu juno bodi ngai scam ba first week desi gelak ban sedang mai kata ni kerman dia kata bagi sompat hari department juga PUD ada ki perslam mati kata kam desu itu bakal jadi balada kadang kami ni bagi push saya ke PUD yang masih ada bagi hak memperkat tentang ke bas untuk supaya tak masuk untuk yang senang bola ke bagi anggur duduk untuk keluar ke bagi cuy inti ya kena kap tah gitu.